Yes, reka twongere tubaramutse mwebwe mukurikirana televiziyo zanyu Scott TV show ndetse na Tawala TV. Akaba ari ubwa mbere mumbonye hano muri studio ya Scott, ni ubwa mbere mpageze. Reka mbashishikarize gukanda subscribe ndetse no gukora share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro tuzajya dukora bizajye bibasha kubageraho mu buryo bwiza kandi bunogeye ndetse butabagoye. Nta kindi gusa kugira ngo ubone ibiganiro byacu ugomba gukanda subscribe kuri Scott TV show ndetse no kuri Tawala TV. Mwene data Scott, nyakira ese se wari kunyakira? Ni cyane kwakira ariko kandi kwakira ariko nta kibazo kubera ko uri inshuti tuziranye n'umushitsi. Sinubwa mbere dukoranye, kenshi twaje dukorana. Ariko nguhaye ikaze tunabwira abakozi bacu kudukurikira mugane mukande kuri Tawala TV ndetse na Scott TV show. Tuvugagizaho amakuru ya buri munsi, ibiganiro bitandukanye, ariko kandi uyu munsi tuza kwibanda mu makuru ari kubera mu misozi miremire y'Umurenge. Rero reka twinjire mu biganiro nk'ibisanzwe. Ariko duherukanye ushiraho liste y'utugara uri ahantu, ariko ubu nyine none twariyongereye cyage bari imbagwa, ariko none sinobona urupapuro mbashiraho babaye benshi ariko n'ubundi ni hahandi tugomba imitsi cyane, ntugire ngo ni benshi bamara imitsi mibiri. Ariko kandi reka cyane kuko wari bivuze, reka twinjira mu makuru nyayo nyamukuru tumye tuba hano kuri no studio ya Scott TV ndetse no kuri Tawala TV. Scott, ubu nyine wowe cyane ukunda gukurikirana amakuru yiriya iwacu ruguru, bimeze gute? Ejo score yarashe ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Urumva ni wa mugambi n'ubundi kugira ngo itumareho ayo makuru, mwene data wowe waba warakiye gute? Urakoze cyane bwana Tawala. Reka tube nkubabwiraho uko bimeze. Ni ukuvuga ngo leta Kinshasa yacuze umugambi wo kwica bwo kugabanya Umurenge. Imaze kupanga iragerageza biranirana. Yagerageje uburyo bwa mbere bwo kuvuga ngo nitunyaga inka z'abanyamurenge tuzabangaza, kuko abanyamurenge batunzwe n'inka, bazahita bagenda bahunge baje mu makambi, baje mu bihugu bitandukanye. Birananirana. Batangiye gutwika amazu, birananirana. None ico gihe bari bagira bate bihisha, batera rwihishwa. Ariko kandi ni ukuvuga ngo bahise biyerura. Ico gihe bakoranaga n'abamayimayi, nibo baduteraga. Leta Kinshasa iri mu kwaha, ni ukuvuga ngo abazalendo bari mu kwaha kwa FARDC. Rero birangiye nibwo leta Kinshasa yahise yerura, ifatikanya n'abazalendo kwica abanyamurenge no kubangaza, kubiba amatungo. Rero muri no myaka rero guhera 2017 kugeza amasaha bareruye bari kwica abanyamurenge. Barabigegeje ku butaka byaraniranye, bafata za drone biri kunanirana, bafata za Sukoyi kugira ngo bakore umunyamurenge muri ho plateau, byarananiranye. Rero kugeza uyu munsi abaturage mu kaga. Indonda bijombo yari imaze iminsi itujemo, inatekanye, ni n'akarere kataranzwe n'imirwano myinshi cyane ugereranyije n'ahandi henshi. Ariko kandi ubungubu niho bagize gute, niho bari gutera muri kino gihe. Ejo bundi ni ukuvuga ngo M23 ikiva muri Uvira, umwanzi yahise azamuka batangiye guhanganira na twigwa M23 hariya ku Kirungwa, hariya mu Tamba, niho bakomeje kurwanira. Ariko umuzalendo ntabwo yigeze aca arenga mu Tamba. Muri ejo bundi nibwo bohereje ramforo igice kinini cyane cy'umwanzi, barazamuka batabarwana na twirwaneho. Twirwaneho bati ushobora kurwana amaturage, reka twigire inyuma kugira ngo dushake uburyo batwegera mu baturage. Rero umuzalendo bahise zamuka n'ingabo z'u Burundi, bahise bazamuka bagera kwibijige binjira mu hana wahara ku Murambi. Buce kangahe pigatanira zamuka, mu bino irazamuka, ingabo zo kwa Nyamusaraba na Koboyi. Pigatana ariyo ya kwa Nyamwasa P5, ndetse n'umuhungu
wa Habyarimana wasize akoze jenoside mu Rwanda. urumva n'iriya sasa FDLR ni ukuvuga ngo uriya umuhungu wa Habyarimana niwe uyoboye FDLR. Kugeza ubu ngubu umurundi ari hariya kumuramza, umurundi ari hariya mu Kajembwe bafatikaje ingabo zo kwa cyane mu Kajembwe hari ingabo zo kwa Koboyi ari we Nyamusaraba, niho yafashe igice kimwe cy'abaturage kimwumva, nibo bari hariya kugira ngo bakomeze bayoboze amarari babereke leta Kinshasa ko bari kumwe n'abaturage aribo bacunga umutekano abaturage. Urumva ko abaturage bahariya kumuramza hariya mu Kanogo mu Rushimisha hariya ku Ijimbo mu Bijanda n'ahandi hatandukanye bavuye mu byabo bakibirimo n'ibyabo barabisahuye. Ubu ngubu abaturage bahereza Mugeti niwe umuturage wa nyuma uheka Mugeti ku irango na gahunda. Abaturage rero bafite inzara, abaturage bari kwicwa n'imbeho, abaturage ntaho babona bikinga, bari ahantu bakuru. Amatungo yabo umwanzi yatangiye kuyarya. Ejo bundi bari inka 12. Inka 12 barazirya ejo bundi. Ingabo za Nyamusaraba hamwe na P5 ndetse na Wazalendo bariye banyaze inka, bayobeje inka bafatamo 12 barazitemagura nizo bahabarya n'ishamba imitungo y'abaturage. Urumva ko leta ni wa mugambi leta ikomeje gukora kuza itsembatsembe ubwoko bwa Nyamurenge. Kugeza ubu ngubu rero mbere kungera umunsi w'ejo ushize kandi turwanaho yabakozemo kuko umwanzi ari mwinshi iri kugenda ibategatega udutego dutoya twambushe ikabakoramo. Nibwo bakozemo havamo umukoloneli wa FARDC bahita bamanura Maiti, bari benshi bapfuye hariya irabamanura ndetse na Maiti n'inkomeri bagera Uvira. Nibwo mugize kumva Uvira hageze gute humsha amasasu n'ubwo bwinshi ni za Maiti bari bazanye bafite umujinya baharasagura. Abaturage batangira kugira ubwoba bati no M23 inje muri Uvira. Nuko twirwana ikomeje kubatega Tuzalendo cyangwa FARDC twagenda koga kwihagira mu mugezi bakabatunyereje. Nuko rero kugeza ngo bafite ubwoba bwinshi cyane, kugeza naho ejo drone za leta Kinshasa zaje zije kurasa twirwana M23. Abantu baza gasuzuguro bayoboza za drone abarizo zirasa zarashe hariya ku Ijimbo hari position y'u Burundi, niho bazirasiye barasha abasirikari b'u Burundi barapfa benshi cyane, abandi barakomeka. Yongera irasa handi mu Buhonde n'ahantu abaturage benshi bakajembe bakunda guca bagiye mu isoko, niho naho yangiye kurasa irabarasa nabo barawumiye cyane. Kugeza ngo abaturage b'Indonda Bijombo bafite ibibazo bigira muri bibiri. Bafite ibibazo byo gukomeza kuraswa na leta Kinshasa, bakagira ikibazo cy'inzara. Barareka kugira inzara gute kandi urebe nimba nk'abo bantu Nyamusara ingabo za Nyamusara bazafashe mbese zibajana bumva ko bamwumva. Ese hari amakuru ufite ko bahabamanuka ibivira no gushaka icyo kurya? Nta none ikintu gisekeje kinababaje nukuntu ira kwese yose bari gutwara bari gusahura ibiryo by'abaturage bakabayimanura Uvira. Bamwe bakaje kwigurisha, abandi bakabashima imiryango yabo iri Uvira kugira ngo babeho. Ni ibintu biteye agahinda, biteye batatse imirima. Amakuru dufite nuko n'imirima iri kwera abaturage bejeje bari kuja kwisahura. Ureba abaturage bireze kari karekeramo ibijumba cyane ibirayi bari kubikuramo, ndetse ibigori ubu ngubu byari bishaka kwera. Ikiri kwera cyambere ni cyo bari kurya. Urumva ko ni ikintu abaturage bafite ikibazo cyahariya mu Ndonda Bijombo. Noneho Kongoro ari mu bantu bakomeje gupfubuza ubwicanyi turi gukorerwa. Ari kwandika kuri X akavuga ngo drone yabo yaza cyangwa isoko yabo yaza, akahita avuga ko ari RDF yohereje. Izo twe tukibaza se izo mana twozikura he kuvuga ngo tubone RDF twohereza za soko yitwohereza drone tuba twarabamaze intama ntibigihari, ariko bakomeza kubishira kuri leta y'u Rwanda ngo nibo ikohereza izi za drone, nibo iri kurasa mu baturage. Uzi impamvu mwene data reka nkubwiza ukuri ubona
uriya nahinge kumuvandimwe uriya Mahimayi Kongoro impamvu ari kubikora ari kumwe n'inkora amaraso ya Habyarimana noneho bahakana jenoside nuba ngo rero nabo bari kumwe n'abantu kurya bazavuga ngo ngira uwo mujana kubwira uri sivyo nuba ngo kandi burya ngo nta hene zizo izikanye nuba ngo nti uri kumwe n'umujenosideri uri guhakana jenoside yabaye ubuhamya butangwa ama video ari ibintu ga burya ngo nta foto nta cabaye ngubu nimba tuvuga ngo Minembwe yarashwe ko siko yaje rarasa n'ibimenyetso birahari ngo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yabaye abatemwe barahari video zirahari zabishwe zakozwe ama speech arahari ngo rero hariya naho ibikorwa birahari ariko ibo guhakana ibiha bidukoreraho iboga nizo nyungu zawe kandi bari kumwe n'ihene mbi zibabwira ati dore twebwe twarisha ariko turahakana ngo rero ari naho tugiye gusimbukira muvandimwe kugira ngo tuze kwihuta ikiganiro cyacu ntikibe kirekire ngo wenda amakuru yacu barambira abantu ariho tuvuga ubu nyine Kinshasa ariho hari inama yahuje abagabo harimo umuhungu wa Habyarimana Kongoro Nyamusaba yarazamutse harimo na tuno tugaratundi twose sivyo iyo nama no kuba ngo uzanze bikunze iyo buri abahamagawe na President Faci Tshisekedi ndetse n'uriya wundi ministre w'ububanyi n'amahanga Muyaya uri kurirwa ahakaniki jenoside yakorewe abatutsi wumvise iriya speech ahakana avuga yuko nta jenoside yakorewe abatutsi kandi imbere barabivugaga barabyemeraga ariko nyine kubera ko hari urwango rwabo hagati nabo n'u Rwanda bakaba bari kuyikana iyo nama biri mu bimwe biha bidukorerwaho ko bari kumwe n'abajenoside ko barategura jenoside n'ubundi kugira ngo batumare barkwego banzirize muri ho plateau harangize bitabije mu Rwanda urumva rero kugira ngo twije muri Minembwe katubwire inkuru yo muri kitondo yabayeho drone yarashe Uvira muri kitondo saa mu tondo drone yabakozemo yarashari za gituntu niho yarashe yica abaturage benshi yica abaturage ni leta Kinshasa urabizi ko hari Uvira hari ibihumbi z'abasirikare harimo FDLR harimo ingabo z'u Burundi abazarendo FARDC ndetse n'abatanzania baracariyo muri iki gitondo drone ibakozemo tukunze kubitangura inkuba irakubise ikubise hariya ingabo za leta Kinshasa benshi cyane hari amajwi dushobora kumvisha abantu kugira ngo bumve n'ukuvuga ngo batangiye kuzegekaho leta y'u Rwanda ngo drone ngo ivuye mu Rwanda ngo ibombarize cyangwa irashe muri position za FARDC hariya ibuze hariya mu ni Burundi se ni nka kwa kundi Burundi ko hahiye se nirwo rugero se nani bande baharashe sibo bonyine birashe umukamerameni wacu natwusaye amajwi kugira ngo yegeze kamera nuko kwa Uvira basi wanaita Kasenga kule Bwazima yulu Reboisement kuko position ya Reboisement kuko hôpitale générale ya 8e CEPAC 1h du matin ya leo 1h du matin leo drone ilipiga position ya FARDC Yogoma maafa ya mingi watu wengi wakafa soda mingi tukae na huo mkatakama ke watu ni minofu tu leo le 11 avril 2026 leo hii a 1h du matin drone atujui kama ilitoka ngambo ya Rwanda kama bamwa wanasema ilitoka ngambo ya Rwanda maana tuseme ni ya nani ni M23 inapiga position ya FARDC batu ni minofu tu nuko urumva ko ngo abantu bashize ngo ni minofu leta Kinshasa abarundi bapfuye benshi FARDC yapfuye abazerendo babaye gusa ubunyamanyama
urumva ko ni ibintu byiza cyane bose bofase nabo bose iboga drone gatiyobera bazayohereza kurasa abandi bakumva kwibo itobagira ngo na nyina ndazavyara umuhungu cyane rero muri hitondo ni inkuru nziza cyane kuba drone ibakozemo nabo ikabasheganya babanze bumve nabo ni imiborogo muri Uvira drone imaze kwita abantu benshi cyane bira ntiramenyekana ariko nako tuza kwimenya ariko kandi icyo tuzi ko nuko drone yabakozemo nabo bakaba bahasize ubuzima benshi abandi babaye za casualty basigaje gusa ibimba zo hejuru amasigaye amavi gusa intoki y'amaboko yashize rero erega hari ikintu tugomba kuvuga nubwo yabaremwe turabikoze cyangwa se nishaka ibigwaneho ni bibi se n'umwasi twebwe se muhamu bikora si umwanzi se duteye n'umwanzi none se kurasa umwanzi kibahaba turashije drone se cyane uri ngo bamurashije iriya ruguru bose nyakubaha bamurashije si drone nibyo mpamvu ngo na nyina wundi azavyara iki umuhungu bumve ko natwe nubwo wenda atari Ventura yabikoze ariko ari nayo twoyishimira tukavuga ngo ni sawa mwagize neza umwanzi mwamume mupiga mujinga reka tuyave mu Uvira nayo ya update tutuze tubagezeho reka tugere muri Minembwe dusoza amakuru yacu Minembwe harejo suko yaraje abari umunsi wa gatanu aho abatorwe babashashana bacanamo baje mu isoko ya gatanu suko yaraje irasama bomba menshi cyane irashara kuri Emi hafi isoko ya gatanu irasara kuziba kibuga cy'indege yarashe amabomba menshi cyane yahagize ibikuku binini cyane aho afande mavugo yagezemo hagati akazarengerwa umwobo ukazumwe urumva ko iyo ifata abantu nta kibari kubona no mubiri urumva hari kibuga cy'indege hariho amatungo inka hari intama n'abantu bari gucaho ariko kubw'amahirwe Imana irinda akaboko ntagira bapfa kandi bivuga ko wenda harabakomeretse turabimenya neza ariko kandi ni gatoboza ariko kandi turamagana abumva ko abaturage base birukanka bakwira imishwari isoko ntiyabikiremye kandi ariyo soko abantu benshi bakunda gushakiramo amaronko nubwo nta bicuruzwa bihari inzira zarafunzwe isukari ntayiho bakibona umunyu ngiyo aho ubona isabuni igura $50 ni ibintu bibabaje cyane umuntu unywa akayi n'umukire umuntu ubona isukari ni umuntu w'umukire urumva ko inka barazimaze abana bari kwicwa n'umwuma ni ibintu bibabaje cyane ariko kandi twamagana ubwicanyi leta kitase ko gukora n'aba banga ubwoko ari bwo Kongoro n'abafatanye babo baje gushimira President Ndayishimiye barimo bamanyota ba Freddy bande izo tuzobigarukaho ariko kandi twiyama ubwicanyi uyu Kongoro umugambi wo kugira amakomeza ku bwoko ibyo turabwamagaye turamwiyamye kandi turamwamagaye umugore we yaramuhungishije nanamuzi naje kumenya bariganya muri kaminuza nawe rero dusoza wadusoreza kugira ngo wenda turangize amakuru yacu uyu munsi ni tariki 11 z'ukwezi kwa 4 2026 abo tuba tugeza update y'uko hirya no hino umutekano umeze Rurambo ni amahoro Prenda Ruzizi ni amahoro nta mirwano iraba Rubasisi umunsi nta mirwano yabaye na Karehe n'ahandi henshi nta mirwano yabaye gusa AC23 na Niyatakitasa bari mu rugendo no kuja gusingira ibiganiro muri Suisse duharaniranye Washington na bageze mu Suisse ako dusaba M23 kurikana n'ibi biganiro igenda bihagarike nta matokeo ntacyo bimaze ahubwo bavanse bakomeze bakwite aduyi babahoza abaturage bari mu kaga gakomeye cyane ku misozi miremire ndetse na Ituri aho ADF nabi ikomeje kwica abaturage benshi gatukana amazu yabo ngadusoreza reka twongere tubabwire yuko amakuru yacu ari akagaruka ukomeze mukande subscribe kuri Tawala TV ndetse no kuri Scott TV Show tubabwira ngo tuzongera party tuza kubageraho andi makuru ari byo tuzaza kuvugaho wenda kugira ngo dusoze muvandimwe tuza kubabwira akamaro kabo bavuga ngo dufatanyije nabo u Rwanda twebwe dukunda u Rwanda tuzorukunda kugeza yesaje kubera ko hari akamaro rwatumariye ariko
tuzoza tubabaze namwe ngo se Uburundi bwabamariye iki canke se mutubwire kwandayisha imico babamariye muhamufatikanye ariko twe tuzobabwira akamaro cico u Rwanda rwatumariye aho tugeze ubu nivyo nabo turibo ari u Rwanda ndetse tunababwire abazalendo bafitiye amakuru yo kubabwira ngo se equipe nationale ya Congo mwabonye ibihembo yahawe hejuru yo kujana igikombe cy'isi ariko mwe muza mu Rwanda mugapfira muza muhapiki muza mugendesereri na butine zacitse mugapfira ubusa kuko murarwanira gisekedi mubona bakunze akunze equipe nationale y'igihugu ariko mwebwe ibo ntibanapfa ni n'abakira benshi bakorera bakina mu Burayi ariko mwebwe ko murapfa muzira ko murarwanira wazalendo mutaisha mutakufa reka tubabwira ngo mukande subscribe ndetse mukoreshe ya comment ikiganiro cyacu ndetse amakuru yacu nakagaruka tuzongera dusubire cyacu nakoze cyane